there's nobody, no one that runs. Can you run for my money? Sipping bubbly, feeling lovely, living lovely. She's lovely. I wanna be with you, ay. I wanna be with you. I wanna be with you, ay. I wanna be with you. I wanna be with you. Me, just love me. If I didn't ride blade on her, would you still? If I'm in my mind at work, would you still? Znači, ovo je taj Ricky 2.0, zapravo moj projekat na kojem sam dugo vremena radio, zbog toga dugo nije bilo videa na YouTube-u, te jest bilo i na TikToku. Ako ste vidjeli, ako niste, odite na TikTok, subscribe-ajte se, tu pretplatite se tamo. Tamo sam samo neke servise radio, pošto smo počeli sada i servis da radimo slušalica, konzola, računara i samih slušalica. Tako da to pogledajte, imate objavu na Instagramu, na Alexu, na TikToku. Danas ću samo prezentovati skroz čitav Ricky 2.0, a proći kroz koliko mi je trebalo vremena, koliko sam para potrošio, neke greške koje sam radio. Ako vi počnete pratiti ove projekate, ne bi radili kao ja. I koliko, znači sve vezano za Ricky 2.0, te kasnije ću objaviti drugi videe na kojima ću objašnjavati kako sam programirao ruku, kako sam programirao ove motore. Mada možda već imate na našem kanalu, jesu imate na našem kanalu već kako sam programirao zapravo ove motore. Ništa se nije promijenilo, samo su drugi motori i dodao sam još dva naprijed motora, pošto sami Ricky sada teži 2,70 kg, znači 2,70, što poprilično nije lagano kad ga uzmete u ruke. Pola bukvalno teži samo kućište, pola teži sami ovaj poklopac preko njega. Ricky se otvara na magnete, znači ima dva magneta i ovdje sam na kraju morao staviti još jednu 3D ispitanu kao pločicu malu sa šarafom koja bi samo čuvala nazad još ovaj poklopac, zato što ova ruka baš počela da bude jaka toliko da bi ovaj poklopac išao preko. Mislim, ono što svi u vas zanima jeste koliko me je to zapravo koštalo, da li se isplati. Po nekom mom mišljenju i sve što sam ja prošao, jest da ja sam išao skroz, nisam gledao nikakve videe, ništa, mada i nema toliko videa na bazi ovoga, zato što puno ljudi koji pravi ovakve robote jeste da već radi, imaju posao, tako nešto. Ja nemam taj posao i ne radim ništa pored servisa, znači ja sam morao da idem s ovim projektom, da iskoristim što više stvari imam kod kuće i što više stvari mogu uzeti da ne budu toliko skupe. Tako da i to je mene malo dovelo do toga da zapravo potrošim više para, zato što sam uzmao neke stvari koje nisu toliko skupe pa su dolazile pokvarene. I to je prvi problem što morate da pazite kod tih stvari. Nisam ja uspio provaliti to. Dva put sam možda bio prevaren gdje su mi davali ove manje servomotore koji je ovdje na kameri sada. Prije sam koristio manju ruku. To možete vidjeti na našem TikToku kako izgleda, manja plastična ruka, i sami servomotori su mi dolazili stalno plastični. Sa plastičnim zupčanicima, i onda sam na kraju uspio da nađem iz trećeg pokušaja, ja mislim, sa metalnim zupčanicima, gdje sam tu isto morao da potrošim pare i na to, pa su neki servomotori otišli i svašta. Njihov kontroler nije radio, dolazio mi je pokvaren kontroler za servomotore, tako da morate baš paziti na te stvari i čuvat, znači prvo provjeriti da li vam radi ta komponenta fino sa nekim drugim Arduinom. Na primjer, ja sam koristio Arduino Uno da provjerim da li mi zapravo, hajmo reći sad, ovaj kontroler za servomotore prepoznaje ga Arduino Uno, znači da li mu može slati podatke. Tu imate kod na internetu, ne morate ga vi praviti, znači samo da ga nađete, copy paste, stavite u Arduino Uno i provjerite zapravo da li radi. I naravno, ako ste tek počeli, provjeravajte svaki put
tražite na Google, ne slušajte, molim vas, ChatGPT ne slušajte, znači to je, on zna nekad pomoći, on zna nekad pomoć, ali puno puta iznevjeri što se tiče i koda i nekih stvari za istraživanje, tako da je bolje da odvojite pola sata vašeg vremena nego da odvojite 5 minuta da napišete neki tekst za ChatGPT, da vam on to napiše u pola minute i da onda trošite sat vremena pored toga ili više, čak i dan, meni se dešavalo po dan da trošim na samom kodu ili na samim komponentama, tako da na kraju je ispalo da to uopšte ChatGPT ne može iskodirati, tako da sam ja sve od početka, znači gledao kodove i sve ispajao zajedno. Jedino što mi je malo pomagao jeste nekada da spojim kod, ali puno se puta i dešavalo da on izbaci nešto iz koda i onda ja moram to tražiti, izbacio, pa kopi, pa vamo, pa tamo, pa ne isplati se, puno više vremena potrošim nego kad bi ja otišao na Google, malo istražio, naučio i onda napisao, pa sam onda morao tako da radim. Uglavnom, da ne lupam, više bilo je ti servomotora, bilo je još par puta se antina pokvarila, pa sam to morao naručivati s Olixa što je malo skuplje, inače sam skoro sve komponente STEM-a naručivao zato što je on jako popularan danas i besplatna je poštarina, samo što se danas baš dugo čeka za poštarinu, tako da pripremite neko određeno vrijeme ako imate, na primjer, deadline neki doradite, na primjer, neki sličan projekat ovo mi, pripremite možda prije mjesec, pa hajmo reći 2 mjeseca, da kada naručite, da znate da se možete pripremiti za taj projekat i da ga napravite u tom vremenu i ono što se meni puta dešavalo je se da ja zapravo uzmem i stalno radim i da se iznerviram i da mi se nešto pokvari. Uzmite malo vremena i odmorite se. To je meni glavno za sada jer puno puta se desilo kao što kažem da mi se pokvarilo nešto. Tako da ja sad malo sam prošao kroz te dijelove za što mi se pokvarilo, neke moje greške. Dakle, sami servomotori, jedan je koštao oko 15 maraka, ako se dobro sjećam, ostavit ću sve linkove u opisu koji uspijem da nađem sa temova. Ako ih nađem, ja ću ih sve ostaviti u deskripciji. Isto što sam se zeznio, uzeo sam servomotore, sad ću vam pokazati, imam ih tu, ove servomotore, znači ovi. Ovo su sami klasični servomotori i oni ne služi uopšte za ovakve stvari. Vidio sam da neki ljudi koriste zapravo za ovu ruku koja je metalna i kupljena je, znači nisam je htio 3D printa zato što je puno velika i puno stvari bi se pokvarilo da su plastični, zato što plastika kada se puno kriječi, brzo se izliže, kao što je kod ovih zupčanika plastičnih kod ovog servomotora, tako da morate paziti da uzmite ove servomotore 24 kg, možda možete i manje, ali ja sam njih uzeo. Isto tako 14 kg na linku kojeg sam ja uzeo ove servomotore, sam uzeo za ruku, ali ispalo da je 360 motor, tako da se čuvajte, to nigdje nije pisalo. Ja sam naravno napisao da je to 360 motor zato što ne piše, znači da nije tačno, piše da je 180, ali je 360 stepeni, morate i na to paziti i to mi se dešavalo, znači da kupim 360 motore i oni su jako teži za upravljati nego 180 zato što im je skroz drugačiji kod i Arduino treba poseban kod da bi to kontrolisao i vjerujte mi nije vrijedno vašeg vremena da vam se može ruka okretati na 360 stepeni, dovoljno je 180, da ide lijevo desno, imate sami DC motori koji mogu da okreću samog robota okolo. Dakle, ti motori imaju zupčanike metalne unutra, što je glavno. Metalna ruka je isto kupljena, nam je izašla oko 40-50 maraka i verujte mi, isplati se. Ostalo, ovaj mali servomotor, on je oko, ne znam tačno sad, dođe u komadu 16 maraka ovako 4 servomotora, ova metalna. Ako uspijem naći gdje sam uzeo i ako je još uvijek tu, ja ću ostaviti. Ako neko bude htio da uzme ovake, ali opet kada im se malo neka težina veća da, oni opet ne mogu da pokrenu, znači nemaju tu snagu kao ovi.
i ovi su jako precizniji i mogu da sporije idu i to je odmah preciznije jako. Dalje, ova kamera sama na servomotoru je prije bila ovdje u sredini. Ovdje. Dakle, ja sam tu začepio rupu zato što zbog same ruke ne možete da vidite fino, te sam stavio da samu kameru mogu okretati lijevo i desno. Htio sam da stavim isto da mi ide gore i dole, ali stavio sam već jedan potencijometar koji bi upravio ovaj servomotor, koji zapravo upravlja taj servomotor, i onda mi je došlo više koliko sam puta otvarao na daljinski i pravio da je toliko loše više postalo unutra, da nema prostora kao i u Rikiju. Planirao sam još neke velike upgrade na Rikiju, ali na ovom kočištu ne vjerujem da bi mogao, zato što ovo je maksimalna veličina koju mogu da napravim Rikija 2.0 zbog samog 3D printera, jer ja sam ovo printao iz 4 dijela i onda plastično vario. Kao što možete vidjeti, ovdje nazad bilo je za neki upgrade mali, ali na kraju ništa od toga. Znači, sama kamera je ESP XAL 32, ona je koštala oko 30 maraka i isplati se više nego ona obična kamera ESP 32 koja je malo veća, zato što ova kamera jest da uzma više, baš puno više struje, što morate paziti i zna se ugrijati, tako da trebate staviti ove same hladnjake iza. Ali ima jako velik dohvat i puno je bolja kamera što se tiče FPS-a nego u toj samo običnoj ESP32 kameri. Ja ću ostaviti link u deskripciji svog GitHuba na kojem sam objavio čitav kod od Rikija i sve komponente, znači servomotore, kontrolire i kako to sve izgleda i kako se zovu, da bi znali. RF antena imaju dvije, jedna je transmitter, jedna receiver, ovo je receiver. Ona prima znači podatke od samog kontrolera. Znači Riki 2.0, on je moj dizajn, znači sve sam ja radio, sve printu, nije ničije drugo, tako da znate odmah. Možda jesu ovi dijelovi, ovi što se čuvaju ovu kameru, ali to su neki mali dijelovi, bitno je samo kućište. Dakle, sad kad se otvori, tu su dva magneta, ne znam da li vidite, sad pomjeriti vidim. Aha. Ima ovdje jedan magnet, ovdje drugi, iskoristio sam magnete iz hard diskova ako znate. Tu su dva magneta, ovo je sami kabel za ulaz za sami servo kontroler, ovdje je ulaz 12 V za same servo motore, zato što mu treba posebno napajanje i još 12 V koji ulazi za samu kameru. Pošto sam koristio 3 različite baterije, sad ću reći nakon što prođemo ovo zašto sam koristio 3 različite baterije. Dakle, ovdje imamo sami ventilator da bi hladio ovaj buck down konverter, pošto uz 12 V treba na 6 V, pošto rade ovi servo motori svi na 12 V, a koriste jako puno struje u zavisnosti koja mu je težina. Dakle, imamo sve te servomotore plus od servomotora povezani i minus i samu žutu žicu koja kontroliše servomotore na samu ploču i ploča isto treba 6 V i ovdje od Arduina 5 V. Puno nečega za zapamtit, ali idite polako i poslušajte me. Ovdje je drugi buck konverter koji pretvara isto 12 V u 6 V za ovaj odulaz. Ovdje imamo relay 1 koji samo pali gas i 12 V za ovaj ovdje buck konverter, ovaj ispod ventilatora. Zašto sam koristio 3 baterije? Zato što na početku nisam znao. Prvu bateriju koju sam uzeo je ova 2S, 12 V, mislio sam, bit će mi dovoljno ovo ono. I samo kad sam stavio DC motore, 2 DC motora, bilo je ok, radilo je. Čim sam stavio onu malu plastičnu ruku koju sam prije koristio, nikad nemojte tu plastičnu ruku koristiti, ni za jedan projekat, jako je loša. Servomotori su jako loši na toj ruci, sve je loše znači oko nje. Jedino ako hoćete da se malo zabavite, ali opet ne možete ništa uhvatiti što hoćete sa njom, tako da čuvajte se za tu ruku, bolje vam je bolje vam je uzeti malo skuplje, bolje i više vam se onda isplati i bolje radi. Ja sam uzeo oboje baterije, na kraju one se koriste samo za
pokretanje Arduina, za pokretanje ovih samih MOSFETA i par nekih kontrolera, LED dioda, ovog samog displeja ovde, bazera, same kamere. I onda sam uzeo ovu drugu bateriju koja je puno jača i ima jedno 77 ampera, to je CD 2200 ampera po satu, ako se ne varam, tako da je ona puno jaka i nju sam na kraju iskoristio za servomotore zato što puno struje koristi. I onda sam morao napraviti ja treću koja je ovdje, ona se ne vidi, znači ona se ne vidi ovdje je malo zatvorena, treću koja je 3S12 volti, oko 25 ampera i ona se koristi za sami DC motore. Ja bih prije preporučio da uzmete dvije ovakve baterije, one se inače koristi, ja sam rekao, ja nisam gledao to i nisam znao, dvije ovakve baterije bi bilo dovoljno da koristi se znači za sve ovo. Jednu bateriju za servo motore, drugu bateriju za Arduino i za DC motore. Tu su nam dva DC motora, tu je H-bridge za njih, ovdje je drugi H-bridge i ovdje su dva DC motora. Sami Arduino Mega, tu su dva MOSFETA, drugi ovdje ispod baterije ne vidi se. Ta dva MOSFETA koristim za paljenje i gašenje ovih LED dioda naprijed koji se koristi u mraku, one su ovdje i one su poprilično jake, koji se puno struje, ali su zato jako puno osvijetli. Za samu kameru je vamo lijevo i on znači pali 12 volti koji vodi prema gore i onda buck konverter pretvara u 5 volti. On je ovdje sa strane. Ovdje imamo jedan relay, to sam posebno kupio, gdje je sami kontroler gdje se može paliti i gasiti preko jedne male ploče koja ima dva batona. Ja sam pretvorio ta dva batona da budu na daljinskom, tako da mogu iz daljine paliti samog Rikija. Riki ima dohvat od kilometar na samoj udaljenosti, malo većoj udaljenosti, gdje je velik prostor, gdje ima nekih prepreka, ali tako nešto, to znači gdje je otvoren prostor, kilometar i pol u nekim jako dobrim situacijama, a u zatvorenim prostorima je već oko 500 metara i još se smanjuje što je manji, što ima više nekih zidova, stolica, ljudi, to mu je manji dohvat, naravno, to je kod svakog robota ili tako nešto koji se upravlja preko daljinskog. Ima ovdje još jedan relay koji pali samo tih 12 volti od ove baterije do DC motora, tako da za svaki ima relay. Koristio sam relay zato što puno struje prolazi, sami možete da koristite, oni bi bukvalno prestali rad, zalijepili bi se njihovi kontakti, ne bi uopšte mogli da ih kontrolišete, to sam ja uradio na početku, izveznuo se i onda sam pretvorio taj MOSFET koji je ovdje bio na ovoj ploči u relay. I da, što sam htio spomenuti, jest kad radite ovakve projekte, koristite znači ovakve ploče ili vi napravite ploče, znači ovakvu ploču, samo što imaju različite veličine i vi lemite ispod njih znači sa samim ovakvim kablovima ili manjim, zavisno od koja vam je struja, ako su vam neki signal, možete koristiti manje kablove, naravno, ako su vam, na primjer, 12 volti gdje vam treba prolaziti puno struje, malo veće, da vam ne bi to se spalilo, jer zeznuo sam se sa tim da sam koristio ove jumper wires na početku, toliko puta su ispadale iz samog Arduino Mega, da mi se 15, znači previše puta mi se prespojilo. Promijenio sam 3 Arduino Mega kontrolera, tako da kupite za svaki slučaj još jedan pored Arduino Mega kontroler i još dva ova RF antene za svaki slučaj, zato što se meni na glupe način dešavalo da se ova RF antena sama prespoji. Ostalo što mi se pokvarilo, ne znam ništa da mi se više pokvarilo od toga i ti sami servomotori što sam se zeznuo, nemojte vi to raditi. I na kraju imamo sami OLED TFT display 0,96 inči, tu su same oči koje imaju različite načine rada, na primjer kada ide naprijed malo su kao naljuti, a meni to izgleda kao da fura ono naprijed pa je malo zatvori oči, nazad kad ide malo se trese jer se možda boji, što ide nazad ne znam što se nalazi ispod njega, iza njega, lijevo odi mu lijevo oči, desno odu mu desno oči. Dalje, ovaj daljinski imao jako puno verzija što se tiče izgleda.
Nazad imamo 20 litijum baterije, to sami kontroliraju unutra za punjenje, puni se na USB-C, ovdje je sami Arduino Nano. Ja ovo neću otvarati zato što u stvari, mogu ovdje, ovo moj sami držav za telefon, jer onu kameru vidimo preko samog telefona, povežemo se na njegov internet i otvorimo samo stranicu na kojoj možemo da vidimo tu kameru. Morao sam da stavim jednu ploču koja bi produžila sami konektore da više dobijem pinova, pošto Arduino Nano nema toliko pinova, a jako mi je dobra ploča što je mala. I da vas napominjem samo kada stavljate ove pinove, svaki pin morate povezati sa plus 5 V, ali preko otpornika od 10 kOhm, ja mislim. Dalje ovdje imamo taj mali kontroler kojim sam ja pričao za paljenje i gašenje samog rikija preko daljinskog. Ja sam ovdje samo uzeo jedan ground iz ovog daljinskog, dva dugmeta imaju za paljenje i gašenje i stavio sam samo tu dva kabla koja vodi do ovdje dva batona. Kada su pritisni gore ugasi se, kad su pritisni dole upali se. I samo on radi na 3,3 V, tu sam stavio mali buck down konverter, to izgleda kao neki mali MOSFET, ali je zapravo voltage regulator na 3,3 koji koristim i za samu antenu, pošto antena radi na 3,3 V. Vi možete koristiti sami jedan koji dođe uz ovu antenu, ali je meni bio prevelik. I ovdje sam na kraju iskoristio znači dvije ploče velike i stavio Arduino Nano na, sad ću vam pokazati, to vam je jako bitno da stavljate. Ovi kao female connectors, ovi, na koje možete fino da stavite Arduino, vidite ovdje, ovu sam prije ploču koristio i stavim ovdje Arduino Nano i to je jako dobro kada stavljate neke ploče, neke stvari koje se mogu brzo pokvariti, nešto da im se desi i da ih možete samo izvući i staviti novu. Znači, sami kontroler se sastoji od dva joysticka, lijevi je za upravljanje DC motora, naprijed nazad i u zavisnosti koliko stavimo, znači sami ovaj joystick koliko ide naprijed, toliko brzine dobiva, sredina se gasi, znači stoji u jednom mjestu. Ovdje imamo paljenje i gašenje daljinskog, znači čujemo dva put bip, vidimo sjelicu, znači sami Arduino Nano radi i ova sjelica će se upaliti kada on dobije konekciju sa samim rikijem. Tako isto kod rikija upali se dva puta svjetlo naprijed i na početku se čuje baz. Imamo dva 3-way switcha, jedan je za upravljanje brzinama samih servomotora, drugi je za upravljanje načina rada, znači na primjer gore ide baza se okreće X osa i okreće se samo okretanje ruke ovako. Sa strane puno bolje izađe da napravite kao potenciometar gdje on služi za griper, zato što ćete puno lakše i puno sporije moći vi da upravljate taj griper nego koristite sami joystick. Znači tu imate za griper i ovo je drugi potenciometar koji služi za samo upravljanje onoga servomotora od kamere da ide lijevo i desno i njega sam isto stavio na potenciometar da bi mi lakše bilo da mogu preciznije okrenuti samu kameru. Daljinski sam koristio, znači isto koristio starog drona i sve što sam mogao iskoristiti i ovi joysticki su iz samog ovog kontrolera, ovog joysticka koji je uzet iz jako starog drona. Keep it a whole 100, don't got you, I got nothing. I got something. Hold up. We gon' function, no assumption. Feeling like Tyson with it. Look at how Tyson with it. Only for the night, I don't care. Only for life, yeah, only for life, yeah, only for life. Let's get it. Hit that shoulder, I know what coming over me. Backstroke overseas. I know what you need. Already on 10, I'm when it come in. I'm feeling go out, this feeling don't drought, this party won't end. If I didn't rap, blade on her, would you still? If I'm in my mind at work, would you still? Keep it 100, I'd rather you trust me than to. Keep it a whole 100, don't got you, I got nothing. Run for my money. There is nobody, no one that'll run me. So give me a run for my money. Sipping bubbly, feeling lovely. Living lovely. Just love.
I'm on the way. We ain't got no time to waste. Hop in your come on the way. Am I in the way? I don't want pressure, you none. I want your blessing today. Oh, by the way, open the door by the way. Show you that I'm on the way. I'm on the way. I know connection is vague. Pick up the phone for me, babe. Damn it, we jamming. That attitude for your nanny. Curving your hip for your memory. Remember, Gardena, I took the studio camera. I know Top will be mad at me. I had to do it. I want your body and music. I bought the big one to prove it. Look what you made. Told you that I'm on the way. I'm like an exit away. Yeah. If I didn't ride blade on curve, would you still? If I'm in my mind and word, would you still? Keep it 100, I'd rather you trust me than to. Keep it a whole 100, don't got you, I got